Avuxeni vayingiseri va Munghana Lonene FM, i nerisa music loyi a vulavulaka. Namuntlha mi ta tiphina hi vunanga bya mina eka nongonoko wa Lathela na Sis Matilda Jauke. Ni ta mi nyika tinsimu ta 4. A risimu ro sungula leri ni nga ta ri yimbelela i a byi olovi. I risimu leri ni nga ri tsala hi ku veni ni langute xiyimo xa vantshwa. Vanhu vo tala va ndlhula swiyimeni kambe sweswo a swi vuli ku ri hi fanekele hi lahlela thawula. Vutomi byo a byi easy eya, mara xikwembu xi koho xi ta pfula hi nkarhi wa xoho. A swi vuli ku ri a swi hi voni, xa hi vona xi ta hi katekisa na hina hi rin'wana ra masiku. Kombela mi ti phina hi rona. Watsundzuka le ndzhaku u gonya swinkovana, loko fika mahlweni swilo swi ku swa lungha, u hlangana na swirhalanganyi swi ku heta matimba. Byona a byi olovi byi lava ku tiyiseriwa, hi rin'wana ra masiku na wena i ta tsaka. Siku na wena i ta tsaka. Sweswinyana tiya xikhongelweni i dyondza no vulavula lava ka n'wina lava nga tlelo, kombela mikateko na ku pfuleriwa tindlela. Byona byi olovi, byona byi olovi byi lava ku tiyiseriwa. Vutomi lebyi hambi u hlangana tintsava tiyisela, i ri tisela. Hambi u hlangana tintsava tisela, i ri tisela. Van'wanyana va hundzukile swidakwa hikuva vonanga ku xiyimo xa vona xi nge pfuki xi hundzile. Xikwembu lexi a yin'wana xi rhandza hinkwerhu, na wena nkarhi wa wena wu ta fika xi ta pfula tindlela. Lexi nga kona hi ku tshemba ka wena, i nga tshembi ntsena, tihlanganisi na lava ku vona kule. Byona byi olovi, byona byi olovi byi lava ku tiyiseriwa. Vutomi lebyi hambi u hlangana tintsava tiyisela, i ri tisela. Hambi u hlangana tintsava tiyisela, i ri tisela. Byona byi olovi, byona byi olovi byi lava ku tiyiseriwa. Vutomi lebyi hambi u hlangana tintsava tiyisela, tisela. Okay, vayingiseri ni tshemba ku mi tiphinini hi risimu leri ra a byi olovi. Loko mi lava vunanga bya mina mi nga byi kuma ka tiplatform hinkwato ta music. Risimu leri nga ta landzela nga ta ri performa ri vuriwa ku hi huma kule, mi huma kule. I risimu leri ni nga ri tsala hi ku languta swiyimo swa vanhu vo tala lava nga le ka ti-relationship leti nga riki healthy. Vanhu va tshama ka rona hi timhakeni ta ku va hi na malembe yo tala hi huma kule. Okay fine, mi huma kule na munhu wa wena kambe mi ya kwini? Loko relationship yi nga ri na direction, loko u vona ku ri a yi ku tiseli nchumu xo yantswa vuton'wini ende a ku na lexi nga ta ku tisela swona, huma ka yona u nga se za u huma hi bokisi n'wana mhani. No, 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 no. No, 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 no. Tolweni ka masiku a mi tshama hi ku rhandzana, kambe namuntlha
tshemba ku mi tiphinile risimu lera mi huma kule. Loko mi lava ku tihlanganisa na mina ni kombela mi ni followa eka Facebook page ya mina hi mina Nerisa Music, ka Twitter leyi vuriwaka X sweswi nakona hi mina Nerisa Music, ENERISA Music with a K. Na loko ku ri ku mi lava ku ta ni followa ka ti-platform tin'wana to fana na vo Instagram nakona ni kona mi nga followa Nerisa Music. Risimu leri nga ta mi nyika rona ri landzelaka ri vitiwa Vutomi Lebyi. Leri risimu ni ri tsale na mehe ni ri ka swiyimo swa mehe, hi ku na mehe ni muntshwa na relate ka swiyimo swo tala leswi vantshwa va ndlulaka ka swona. Ku na nkarhi wun'wanyani hi fikela ka swiyimo swa ku hi twa nga ku loko Xikwembu hi khongela a xi hitwi, hi tivutisa ku ka xo xi rhandza lava njhani na, mara makumu ya kota ku vona ku xi hi rhandza hinkwenu minkarhi yo ka yi nga fani, xi nge hi katekisi hi nkarhi wun'we. Inkomu, tshemba ku mi ta ri enjoy. Nkarhi wun'wanyana u nga tivutisa ku kasi Xikwembu lexi hi xi khongelaka xana a hi xona lexi van'wana na vona va khongelaka xona. Hikuva loko ku va langutisa hina van'wanyana la vuton'wini hi fanele ku tshama hi ri ku lweni, hi lwela swilo hinkwaswo. Hi fanele ku lwela mali, ku lwela vutomi, ku lwela rirhandzu, ku lwela ku tirha, hi tshama hi ri nyimpini, a nyimpini ya ri vana. Kasi vutomi lebyi byi lava lava njhani na, byi rhandza lava njhani na. Kasi vutomi lebyi byi lava lava njhani na, byi rhandza lava njhani na. Masiku hinkwawo u khisamile, u khanyisa khandlela, u ringeta ku vulavula na mumbi wa misava na tilo, kambe mihloti ya wena yi tshama yi wela hansi, a yi twiwi hi munhu. Masiku hinkwawo loko u ya ku tleleni u tshamela ku rila, u tshama u pfimbe mbilu, hikuva loko ku wa langutisa vutomi a byi fambi. Kasi vutomi lebyi byi lava lava njhani na, byi rhandza lava njhani na. Kasi vutomi lebyi byi lava lava njhani na, byi rhandza lava njhani na. Kasi vutomi lebyi byi lava lava njhani na, byi rhandza lava njhani na. Kasi vutomi lebyi byi rhandza lava njhani na. Okay, vayingiseri ni khensa loko mi nyike nkarhi mi yingiserile vunanga bya mina. Ni rhandza ku khensa vanhu va ka Munghana Lonene FM loko va ni nyike nkarhi wo na mina ni showcase talenta ya mina. Ni rhandza ku khensa Sis Matilda Chauke na muhumelerisi Butmafosi Chauke. Na mina kumbe ni nga fika ko fika kona ni tshemba leswaku vunanga bya mina byi ta yingiseriwa byi ya bya fika kule byi kota ku horisa van'wana.
na mehe ni tshemba leswaku ku na lava ni nga ta va nyika ku tshemba vuton'wini loko ku ri ku se va lahlele thawula sweswinyana ni kombela ku mi layela hi risimu ra mina leri vitiwaka ku My Forever leri i ra vanhu lava va nga le ka marhandzu ya healthy ni kombela ku ri ku loko ku ri ku u na munhu wa wena u ri dedicate risimu leri u ri endlela yena inkomu